Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Di pa kasaritaan ngayon tayo ikanbiyag ita ket naggapo. Iti pagama nagpailinged itinagan a Hazel. Manipod syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Agpada kami iti kabsat ko a kinagura dagiti dadakkel mi. Gaputa saan mi anatungpal dagiti plano da para kada kami. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Hazel. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Saan da ka nakabailan na pagtuluyan nga agadal, Hazel? Huston ti dua atawan mo iti kolehiyaw. May mayat samait no agabrod kalangay. Iso ang arod tatang, no iso ti kunayo. Pasensyakan, yung talaga marigatan kami kininanang mo amang paadalkan ka. Pangalaan na nga iti pagabrod na. Naimbag kumamot, no saan amadamang agad-adal ni Lablay. Mabalin ko pa'y mati agaplay iti trabaho nanang. Taagor no nga, iso ti usarak nga agabrod. Alaman nga rod anak ko, inton makabrod ka. Amang ano mabalin at tulungan mo ti kabsat mo nga agadal iti kolehiyaw. Wan atatang. Pasensya ka na talaga anak ko ah. Tamarik na ngagkapsutak mo tayo. Ipilpilit ko lang ti trabaho iti construction. Ninanang mo mait, manulaang ti masapsapulan na iti panaggangansilyo na. Wan tatang, maawatan kayo. Alang arod anak ko. Ano sampay lang ti sumrak iti trabaho. No kasta, agsardang kan nga agiskwela, manang? Kapilitan ading ko. Sayang mata niya. Awan maaramidan tayo. Tamarigatan matanda tatang kananang. Kasano akto nga tamat, inton makagraduarak iti senior high. Saan ka madanagan? Tano maka-abroad to. Tulungan ka, tapno makaadal ka. Ay, kasano ka ngay, manang? Saan mo ka din nakayat nga ituloy, ti panagadal mo? Sana balikan niya kun. Tinapatag, makaturpos ka. Sigurado ka, manang? Wan, iso alala ingam ti agadal, ading ko. Nakapasaak iti interview iti nagaplayak a call center tatang. Nanang. Ay kat nasaya at anak ko. Kaano ka nga rod amang rugingay? Ipagnakpay nga umuna dagiti requirements ko, nanang, sa kami ag training. Ag-training kayo pay? Lisan ka pay nga agswildo no ag-training ka pay? Payable ti training mi, nanang, tatang. Ay kat nasaya at ano kasta anak ko. Manang, kumusta mat nga iti trabaho? Okay lang ang matading ko. Narigat ng kabailan mo't. Adda ka di maten gagayam mo, iti pagtrab-trabahwam? Adan adda pa yan agar-aram kanya. Agpaiso? Anya nga tinagan na. Dave. Kat, kayat mo kadimat, manang? Sika talaga. Adu pa'y ti arapang apdanan ng kantatang kanya. Agabrodak pa'y. Agurnungak laang iti usarak nga agabrod. Kantap no makaadal ka. Saan mat siguro ato bang? No maaddaan ka iti kaayan-ayat, manang. Saan mat adakas? Saan ka di? Ay na, nagubingan ka pilaang. Ngamday tan ti bagbagam. Imbaglakit din tagpada ti oras ti break ta. Taapay mat. Siyempre, naragsakak na makita ka. Makabanog ti trabaho. Hanggang numakita ka, mapunas amin na banog ko. Sika talaga. Adday ta ka man ako na akon. Apay, siguro may in love kan kanya-kanya. Saan niya? Kaano kami nasumpatan na? Saan ka di akinunak? Asa anak pa'y amabalin amaki boyfriend? Kaputa sana kaya't nang itidadakal mo? Gusto ka? Saan ka mata na menor de edad? Uray pa'y.
Basta, urayag ti panang sumbat mo kanya. Kasano no ibagak nga awan mauray mo? Sana bali na. Basta makita ka lang iti inaldaw, naragsak akon, Hazel. Nagswerte ka talaga, gayam. Api man. Gaputa si kati nagustuhan ni Dave. Anya nga'y kumatin nagswertyak iti dayta. Oh? Kat no nagwapo ni Dave. Dayjay lang. Anya ka kadi. Saan mo akadi akayat tinagwapo a boyfriend? Kayat ko Apay nga ron asaan mo pa'y lasong batan. Amangan nga minusong bata. Kat saan kun amatong paltiplanok nga agabroad. At akan ka amangan no ibawing ni Dave tirik na iti sabali a babae. Kasta nga ta? Ay sos, ado nga tati umas asidagkan kwa na babae. Kanayon ko ang makita nga ado ti umas asidagkan kwa na. Kasta ka di? Hindi ka mo nagtimag. Itayak pa'y asaw-asaw. Ngam di ka mo't sumungsungbat. Panawan nakman dito Mapan ka kadag iti babae nga umas asidagkan ka. Isulat ti umas asidag kanyak. Ngam si kalang ti babae nga asid ka. Ay, jakamukan ka. Mabit man lang. Agselselos ka niya. So ano nyo? Uy, amok nagselselos ka. Saan ko naklangarudan? Pangasim, sumbatan na kami nun. Iti kasta, awaran babae nga umasidag kanya. Nag-feeling ka mata niya. Saan mo takasta? Isungarot nagpakpakaasiak, asong batan na ko. Alpasen ti graduation ni Lovely iti senior high. Kasapulan na pa iti sumardeng iti may satawain. Sagtuloy iti kolehiyo. Sige tatang, adamatan sang kabasit anaurnong ko. Rugyak matan tagbirok iti pagaplayak iti abroad. Ala, ano sampay lang anak ko. Iti kasta, baka abroad ka. Kat matulungam to ti kabsat mo. Wen tatang. Kan saan lang nga dayta. Matulungan na kami mahit kininanang mo. Wen, tatang. Nakita ka nag-sweet kayo itay ka ni Dave. Siguro, sinong bata mo na niya? Wen Carmelo. Kung natumat nga adda pa naggustom ka ni Dave. Ininot anat nagtiriknakan ko na. Aging gaadya kon kabailan alabanan tiriknak. Iso asinong bata kon. Sa bagay, madlaw mat nga ayatan nakaunay ni Dave. Kat ay ayatak mat unay ni Dave, Carmelo. No kasta, nakasapol ka mat iti pagtrabahwam? Wen manang. Anya nga iti aramidak iti makatawan. Kat sumardengak pa'y mat nga agadal. Iso pa'y mat ti maurnong ko Kato na. Amo ka din dananang kantatang. Wen imbaga kun nga imo nakadakwada ti plano. Nasayat mat nga rod. Ta iso pa'y mat ti maurnong mo. Dave, kasano da ito yan? Saan asimang pati binulan ko? Amok ngagdadagsan akon. Gaputaado ti marikrik na kasinyalis tag-inaw. Saan ka madanagan? Ikasar ka mat? Ang aguray ka lang, tagur ng tapay. Kasanon ti plano ka pa nag-abroad? Lipate mo na ita pa nag-abroad mo. Adamat trabaho mo dito Pilipinas? Kasano ti kabsat ko apagadalag? Iso ti mang paadal iti bagina, apayasi ka. Ngam, Dave, namnamaan day tadag iti dadakkel ko. Awanan maaramidan da, gaputag dadagsin ka. Manang, aday bagakan ka. Anya day na. Diya ka muna niya teramidag. Sigurado ang makaungat datatang kananang kanyak. Anya nga min day na. Masikugak, manang. Anya. Tulungan nak no anya tirumbang nga ramidag. Diya ka mo, Lovely. Diya ka mo. Gaputa oray siyakat.
Masikugak mat. Anya? Tinasayaan. Panunutan tapay noan niya ti aramidan ta. Uray siya. Mabutangak ang mga ibaga kadakwada iti kasasad ko. Anya ka diti ko na tinakasikugkan ka, manang. Agkasar kami kano. Ngam agurnong kami pay. Sikangay. Uray siyak mo't manang. Ikasarnak ka no. Ngam agurnong kami pay. Nasaysaya at matlaang. No itapay laang. Ipudno yun kadagiti dadakkel yu ang masikog kayo. Agungat dalakit di. Ay nagayam. Sigurado nga agungat da. Ngam nasaysaya at matlaang. No ipudnom kit diti kasasaad yu. Sige nga ron. Kasaritak ti kabsat ko. Taipudnumin ti amin. Day tati kasayaatan nga aramidam. Gayam. Kaya't mo, takadluan kang agpudno ka dagiti dadakkel mo? Saan pa'y laang, Dave? Kita agpay noan niya ti bagada. No ibagada akayat da ka amam mo. Sa kanto yam-am mo. O sige. Sika nga rin ti makaam mo. Awagan na kadagos noan niya ti bagada dagiti dadakkel mo, ha? Uwan, di ka madanagan. Wala. Itulod ka naging gaiti ayan nyo. Uray sa anak to na dumanon. Sige. Sika ti makaam mo. Ada ko makayat may nga ibaga kada kayo, tatang, nanang. Anya dayta, makaabroad ka din. Saan aday ti ibagak nanang? Anya nga ro ti ibagayaw. Kuha nanang, tatang. Sapay lang kumata saan da kami akapungtot iti dayto nga ibagami. Anya nga min dayta aya. Sika man laangan ti mangibaga lovely. Ha? Kwa, nanang. Ibagamon, Sorry, nanang, tatang. Ngam, masikog kami nga agpadpada ka ni Manang Hazel. Anya? Nagawan kat a panunot yun, ado ah. Anya nga iti masakbayan nyo, iti day nga inaramid jaw. Ay, lakaman nyo ti rigat ita. Awan ti mauray yu atulong kada kami. Agtalaw kayo, kat sumurot kayon kadagiti nakasikog kada kayo. Ala, irubwat yon dagiti kawasyo. Tapumanaw kayon. Mangibabain kayo nga anak. Nagpadaan nyo lakit din. Gusto na ito pa nagsangsangit mo. Dito ikan dagus ko nga agnaid. Saan ka matanagan? Saan ka matabaybayan? Pangaasim, di nakto ko mabaybayan, Dave. Linaksid akong dagiti dadakkel ko. Ikari, saan kayo abaybayan iti anak ta? Di ka madanagan. Agtrabaho ak aginggat ka ba ila? Agtinulong tayo, sir. Agyaman na, Dave. Kumusta ka, ading ko? Okay, aklaan mat, manang. Nasingpat ni Roy, kanti pamilyana. Inyawid nak diti balayda. Nasaya at mat nga rod no kasta. Awagan naklaang no da problemam. Agyaman nak, manang. Katsi ka, kumusta ka mat dita? Addaak dito'y dagos ni Dave. Agtrabaho ak pa'y aging ga akabailat. Saan na kun apalubusan nga agtrabaho ni Roy, manang? Dituyak kanulatan balayda. Ay kat nasaya at angarod no kasta ading ko. Manang, kasano nga tanda tatang kan nanang? Saan nga tan abumaaw ti ungat da kadata? Saan talata sumardeng nga agkid daw iti pamakawan. No adawayam, sumarungkar ka. Kat kasta akmat. Talagang saan na kami ang mapakawan datatang kananang. Uray kwartang itad mi kinilavli. Saan dang awatan. Saan da kami kano akayat ang makita. Anya nga tati kasayaatan nga aramidan mi, Dave. Aramidan nyo, nonya ti kayat da.
Saan kayo magpakpakita? Anya, ngam Dave. Iti kasta, panunutan daan na uma kayo namang sarsarungkar kadakwada. Kat, Kalpasan ti mano abulan, sa kayo to agpakita. Anya tamom, no kailiw da kayon ton. sige ang arod. Kasta ti ibagakin ni Lovely. Saan kami pa'y nga agparang kadakwada, iti mano abulan. Anak ko, nasaya at mo ta nagpakita kayo na. Kunak no linipat da kamen. No kasta, napakawanda kami, nanang. Oo, anak ko. Agtugaw kayo man pa'y Ayan ni tatang nanang. Ada iti kwarto. Nabayagan nga agsaksakit. Tulungan da ko ma. Taipan tayo iti ospital. Diyak kayat nga dadakas na mapasama ka ni tatang iyo. Diyak kayat tiyag may sa. Saan kayo ngagmaymay sa nanang? At na kami laang dito kini Lovely. Ipagarup ko asan kayon nga umay sumarungkar. Kunak no nauma kayon nga umay akid daw iti pamakawan. Saan da kayo abaybayan, nanang? Gaputada kayo, dagiti dadakkel mi. Iso nga ipantayo ni tatang iti ospital. Agyam anak no kasta, anak ko. Pakawanin da kami kumakan ni tatang iyo. No narigat para kada kami ti mamakawan. Awan anyaman na nanang. Lipaten tayo kumanti amin. Kat mga barwanan tayo. Ita, naragsak kamin asa nga pamilya, Mr. Longley. Uray saan anatungpal dagiti arapahap mi iti biyag, naaddaan kami met ken ni Lovely iti nasingpet, ken nadungo a padre di pamilya. Ket day tauna iti pagyamyamanak. Tuy pagayam mo, Hazel. Pagayam Hazel, iti dayto apakasaritaam, timakunak, saludo ak kada kayo ngagkabsat. Tauray linaksid da kayo dagiti dadakkelyo, saan yo asinukwan ida. Gapo, taday tatirumpan. Ayaten, ken ipatig tayo, dagiti dadakkel tayo, tautang tayo kadakwada, tibiyag tayo. Buwan na papagayam, ingka nangagan, ti pan nakaidrama, ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga, di tinaga na Hazel, manipod syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Longley. Inyurnos kininsurat para iti radyo, ni Mary Ann Nalika, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tingke panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga Kanahin mo tan amarabyan ka nga agawid. Itay pa'y lang urayan ka. nabanugak. Kayat ko ti agina na. Ha? Di ka mang rabi? Mangisagana kiti kanam. Saanen? Nanganak ita ijerwar. Jakon mang rabi dito'y balay. Sige nga Rod, mapan kan ijay silid. Ada ijayin ni Sally nga anak ta. Umuna kayon ang maturog, taado pa'y ti aramida. Mapan kalaak trabaho, saan ka di? Ngam apay nga agawit ka pa'y iti kawas mo. Sa dino ti papanam. At dalangas ka napapanak inton malam, kalpasan ti trabaho. Apay adi mo man laing baga kanyak nga dagayang papanam. Kan may sa, di ka pa'y namigat. Nasapak mo't ang nagluto. Julie, agdardarasak. Di na kumasingain. Ala, inakon. Nujak makaawid inton rabi. Sikapay lang ti makamoy ti anak ta. O sige, agan-anad ka. Agyaman nagtapinay pa'y sumtiin may. Una, inkarikmat kan kakalpasan ti trabaho. Ket agdiretso ak di tay. Sigurado ka kadi, ngawan amo ti asawa maipapan kada taadwa?
Awan. Kan maysa. Saan ko pa yung asawa ni Julie? Saan kami pa nagkalaysa? Agdandan na kami lang. Gapoy ti anak mi. Ha? Kat, anya di kayat mo asawan? Si kati ay ayatek. Saan ni Julie? Idada ka pa ilang ija abroad. Nabayag ko ngayon uray ti panagsublim. Ngam tinak na uray. Iso na damag kulaangan nga da babae akadandanam. Itatanag sinarak tamanan. Kayat ko amaamuam. Nga ay ayatan kapaylaang aging gaita. Oh, adang mawawag ka. Amang ano ni Julie? Iso. Ngambabay amon. Awan madlati na patag ng ibagana. Amang ano makapunto dito nagawid ka? Saan? Ibagak lang nga dain na tindarak akasangay ti gayem ko. Mamati day jayan. Madanaganak. Awan ti pagdanagan. Sika ti ay ayatek kunak manan. Sami, apay nga itakalaang anagawid. Upat nga daw ati ka nagparparang dito balay. Di mo pa isang batan dagiti awag ko. Sami, kasarsarita ka. Anyaya ti parikot, no jak kayat ti agawid. No addaman responsibilidad ko, jay anak talaeng. Saan ka akaraman? Gaputa saan tamit nga agasawa. Awan ayat itinagbaetan ta, Julie. Anya? Iso ang mabalin ka ni. Di nakbibiyangan. Waya-waya mo. Gaputa mo ka masakit ang anak laang. No ipilit ko tibagikan ka. Katsapay la ko nga. Tanaragsak kantong agnanayon. Nasaya tanadanon ka dito pagababangan yaw. Tatang. Anya ka dito ang aramidaw. Samay. Agpampanunod ka kade. Wano saan? Di magas da Julie kanti anak mo iji balay. Imay da nagpakada. Sumra kayo mampay, tatang. Sige. Agtugaw kayo. Tatang. Mawatan da ko ma. Saan ni Julie ti ay ayatek? Anya? Ngam addan anak yo. Di ka kadimasyan iti aginam. Gapulaang iti sa bali a babae. Tatang, ni Mariel ti ay ayatek. Idi pa'y laang. Sami, di ka kumaagaramid iti may sa abanag a pagbabawiyam iti udina. Agpanunot ka kumaan embag. Nasingpat ni Julie, isukat mo kit din kin ni Mariel. Usaraman de ta panunot mo. Awanan ni Julie. Nagawidan iti lugar ta. Ha? Kasta ka di? Wen, intugot na ti anak ni. Sami. Oh. Apay akaslasan ka naragsak. Kasla, jak maaklo na panunutan. Nadadaal ti may sa pamilya ga po kanyak. Saan? Di ka kumagsawi ti kasta. Gaputas si kati ay ayatek. Si kati babae nga inararapaap ko nga ikalaysa. Idi pa'y laang. Sapay ko ma. Tadi ka agbabawi iti dayta a desisyon mo. Di ka kumagliday akasta. Agabrodak para matlaing ka data. Kasano akpay ita? Sanak matapumanaw? Tapno agaramid iti sana rumbang. Naibusan ti urnong ta. Isong agabrodak. Iti kasta. Agkalay sa tamatanin to nagawidak. Promise ha. Kanayon nakto nga awagan. Wen. Anya kalakit din aya. Di ka madanagan. Duwala atawan. Kan may sa, adamat social media. Makapagsarita talatta. Nga oray adayuta iti tunggal may sa. Agan-anad ka ijaya. Di mo baybay antibagim.
Panunutam kumakanayon. Nga daak dito'y Pilipinas nga agur-uray iti panagsublim. Oh, pare. Manulang abulan ta dito, ngam kasla kanayon ana unang tipang panunutan. Huwag nga rod, pare. Parikot ko ni Mariel. Apay? Diyak namin makontak. Manon nga aldaw ajak nakasarita. Kasta yan? Diyak ko makayatiak panunot iti sana na sayahat. May papankan ko na. Dakkal ti panagtalag ko kan ko na. Ngam sa balya talaga tiyak parparik na kanyak, pare. Di kag panunot iti kasta, pare. Narigat Sabay kat at data dito Amangan no maapektaran ti trabaho ta. Manula bulan ang tiwarain, pare. Makawid tan. Huwag nga rod. Nagbiit at talaga ti panawan. Makapailiw mo ti Pilipinas. Pilipinas? Nuno ni Mariel. Ay, mailiwak kan kwa na, pare. Nga mamok adin akong kailiw. Nasurok kami sa atawan adikam nagsarita. Ngamin, imblock nak iti Facebook na. Baybayam ki din. Saan siguro ni Mariel ti babae aparakan ka? Oh, samay anak ko. Manon nga aldaw tinapalabas, manipod simbang pet ka. Madlaw ko adi ka matagtagaray. Tatang. Parekot mo ka din ni Mariel. Di mon panunutan dahi a babae, anak ko. Saan anapudno kan ka? Tano napudno kumakan ka. Inuray na ka. Saan kat anak isinublan iti sigod anubyo na? Diyak maklong dahito napasamang, tatang. Apay akastoy. Imbagakan ka idi pay laeng, anak ko. Adi ka agar aramid iti banag a pagbabawyam iti udina. Oh, anyangay ita. Mapanunot mo itaan. Ahusto ti pamagbagakan ka iti kalabos. Sammy? Mariel? Masikog ka? Apay naramid mo kanyak ti kastoy. Ingkarim kanyak nga urayam ti panagsublik. Ngam anya tinaramid mo? Pakawanan ako, ma. Amo ka na sakit para kan ka. Ngam lading itak. Saan asikat ti ay ayatak? Gaputa iti kaawan mo. Isumat ti panagsubli ni Erickson akaayan ayat ko. Idadaak pa'y lang iti abroad. Ania? Pasensyakan. Gaputa jak pulos imbagakan ka. Nga ada nakarelasyon ko idi Hong Kong. Iti panawan nga agdandan na kayo ka ni Julie. Sige, pumanaw kan sami. Amang ano madanunan na kati asawak. Awanan serbik ngagbiag, tatang. Abay agastoy din napasama ka niya? Ay na, sami. Nabartak ka manon, anak ko. Tatang, abay agastoy. Ay, Kas itinakunakan ka. No impangag mo kumadagiti pamagbagak. Di mo kumamapadasan ti kastoy ita. Tatang. Lipata mo dayjay Amariel. Masakitan ka gapo iti inaramid na kan ka. Ngam ad-addaan na saksakit.
No dumakkel ti anak mo, adi nakabigbigan nga amana. Napatpatag ti pamilyam anang isukatam iti dayjay a babae. Ita, tanausawan kaan anak kao. Nangag mo siguro, dagiti imbagakan ka idirabi Tatang. Manu atawan nga awan ka dito'y Pilipinas. Di mo pulos nakikita ti putot mo. Isu amapan mo pasyaran ija lugar da Jule. Tatang. No awan at talaga ti panagayat mo iti inana. Ipagpagapumlaangan iti putot mo. Anya laangan tirik na, no dumakkel kat di nakabigbigan nga amana. Tatang. Ala, agpanunot ka anak ko. Pagsaya atam amay, nga ibagbagakken ka. Sami. When? Siya, nana. Ay, sige. Umunag ka, baro. Agyaman ak, nana. Mala, agtugaw ka. Apag isaw, agawid ni Julie inton madamdama. Umay mangal daw dito'y balay. Sa dino ti paggapuan na, nana. Apay, di mo amo amang isursuron ni Julie ita. Manipod nagawid da dito'y nga agina. Siya tinagaw awir iti anak yo. Gaputa ko na nga ituloy na ti panagadal na. Ay kat nagtuloy tadwang matlaangan atawan ti di na nailepas. Kat, ti anak mi, sa dino ti ayan na? Intugot na ijay pagadalan, baro. Saan mat ngamin anariri jay uping? Iso nga inaldaw nga itugtugot na. Sami. When? Siyak. Maala, agtugaw ka, Julie, anak ko. Agsarita kayo an aimbag. Kabayatan ti panang isagsaganak iti pangaldawan tayo. Apay nga imay ka. Anya ti gagaram? Mami, mabisbisin akon. Kwa? Mabisin kan? Ala, mapankan ija kusina anak ko, ha? At ay dyan ni Lolam. Umunakan amangan. Wan, Mami. Mabit lang anak ko. Di mo awagan iti anak. Gaputa saan ka ang maikari kada kami nga agina? Julie, amok ang nagdakkel tinagbiddotak kada kayo nga agina. Ngem, nakaamiris akitan. Nakaamiris ka? Gaputa lino ko nakalaang dayjay ababay anang isukatam kada kami nga agina? Kasta ka di? Julie, pakawanan na ko ma. No amom lakuman no kasano tirigat ko anang isaksakad iti anak ta. Kabayatan ti panagadal ko. Manun atawin tinapalabas. Nga awan ka iti dan nami. Gaputa inun-unam ni Mariel. Ngamin, imbagam nga iso ti ay ayatam. Nagbiddotak. Aklonek day ta. Ngam itata nakitak ti anak ta. Nakasaganak ang mangawat iti dusang kanyak. Tapno mapakawan naklain. Saan akas karina ti mamakawan? Sami. Sa dino ti ayan mo. Idi panawin akasapulan na ka ti anak ta. Idi panawin nga ada sakit na. Kat kasapulan na ti tulong ti maysa nga ama. Sa dino ti ayan mo. Isu alading hidak. Diyak kasapulan ti tulong mo. Gaputa ka ba ulak abiyagan ni Sally nga uray awan ka. Nairwam kami nga agina nga awan ka iti den nami. No anyaman ti sakit amarikrik nam ita. Doble ti sakit anarignak.
Idi imbagam nga awan ayat ang marignam kanyak. Nga magyamanak. Taga po iti dayta asam. Nagbalin akarit kanyak. Tapno ituloy ko ti agadan. Ita. May sa akon alisensyado a maestra. Isu aladingitak sami. Dida kan maawat iti biyag mi. Julie, pakawanan na kuma. Ikan na kumapay iti sabali agundaway, amang ilintag ka dagiti nagkurangak. Awan na aramidak iti dayta apangadang ni Julie, Mr. Lonely. Gaputaan mo asyak tinagbidot. Agbababawyak ita. Nang runa idi makitak ti anak mi, ken ni Julie, amang isursuro iti agdama. Inaklon ko adinak mapakawan, ngem pagyamanak launay, tasaan nak aparitan, amang sarongkar iti anak mi. Daytoy man ti pakasaritaak, to'y pagayam mo, sami. Sami pagayam ko, agyamanak iti ingka panang ipatulod iti pakasaritaam. Awan ti tao asaan nga agbiddot. Nupay kasta ti pangadeng ni Julie ita, gapo dayta iti saem nga ingka imparik na kenkwana. Ngem ituloy mo latta ti agbaliw. Saan na kaman ang mapakawan ni Julie, ngem tinapateg saan namat nga ipaidam ti anak yo. Katam. Nagawan ket a konsensyan ti babae abasta nang iba ti latan iti anak na dito'y sirok ti dakkel abay taner. Ampon, kung kunada kanya. Anya? Nasakit tinagam ko. Saan gaya mada kayo ti pudnuan naganak ko, mama? Anak, saan na pudno Di pilitan na mamati kada kayo. Ado ti mang ibagbaga nga ampunak. Saan apudno dayta, anak ko? Umay ka, Hilby. Tiyamam mo ka kadakwada. Nabartag ka man ng Tanner. Asino ti kadwang? Iso ni LV. Kaya na yat ko. Mga sawa ko, tatang. Anya? Sige. Nagtugaw ka, balasang ka. Agyamanak, tata. Ulilan na damang ni LV, tatang. Inyawit ko dito'y balay. Tamasya na kenkwala. Agdan na kami kasagasawa. Sika, Ilvi. Kaya't mo ti makiasawa ka ni Tanner amang Martek. Kayat ko, tata. Ngamin, iso ti ama ti sikog ko. Masikuga, tata. Yeah. Sige. Agkasar kayo nga rodan ka ni Tanner. Sika mo, Tanner. Masapol nga agsapol ka ni ti trabaho. Tapno da pagbiag yung agasawa. Day, nakaturog mo't gaya man ni Tanner iti tugaw na. Ano nga tingkat mo, ha? Lumabang ka? Lumabang ka, ha? Anay mo talakasta ka, Tanner. Makaumak ka. Anay ko. Abay nagkabil ka ngay. Anya di basal ko. Salbag ka, babae. Nawan sir-sirabim! Sukat ang kantubay. Alam dito, anak mo. Tapumanaw kayo dito'y balay. Itatasad ka na Bartek, Tanner. Kaya't kakasarita. May papanitian niya, tatang. May papaniti asawa. Saan nagaputa asawa mo ni Elvi? Kaya't noan niya laditante araramidam kan kuana. Masyan ka kumamat iti anak yo. Papanawam kit din dagiti aginam dito'y balay. Tatang, biyag mi daytoy. Awan bibiyang yu kada kami. O niya. Anusan kayo bibiyagan iti asawam ditoy. Kasta pa'y tisumpat mo kanyak. Dita kayo man lang. Lakla kaya. Makauma kayo. Tanner!
Ayan ni Tanner, Indo. Awiran na kumapailaang ni baby. Taaglaban ni LVJ karayan. Naurnungan ti murunda. Ay, arimuar manan. Napanimutang dayjay. Amok nga ginumanan. Uray di na imbaga. Amok na ijay aplano na. O na yan ti anak ta. Kaanong atang agbalbali yung itaner. Ay, imbis ko mga agsapol iti panggidan na tadan pamilya na. Ay, amsan met. Taday talag barbar tagtiararamidan na. Ay, nagrigat gayan tigas jay. Sakit ti ulo ti ipapay kadatan ni Tanar nga ampun tabakay. Ano santalatan lakay? Bagbagaan ta ka na yun. Barang agbalbaliw tumulaang. Tatang, kinapkabilnak ni Tanner. Aniya. Lintag mo't nagpaiso na tarupa, Melvi. Melvi? Anya tinaramid mo iti asawam, Tanner. Pinagbalin mo mo't napansing bagtirupa na. Di mo amo mabalin na ka nga idarom ni Elvi, ino kayat na. Sa asawan niyo matalaklakayan. At ang sa matrik na may ti asawa. Siguro, kurso na ata yung mati asawa ka niya. Lablabos ka na! Nagbalin ka na bastos. Di ko na yun. Tsak lumaban ka na kayo, ha? Tanner! Saan? Di mo kabilin niya, ma'am! Tulong! Wanan ka itibain. Kung namla na sino ka? Idinto ta saan mat asikat ipudpud nung amak. Manipod ita. Pumanaw kami dito'y balayo. Buisit kita. Diyak nalapdan ti papanaw dagiti agasawa. Nasaya at mat na timanaw dan. Tapno amuda ti adda kanawan. Masurunak ka ni Tanner. Kasla diyak maaklon basta pumanaw dalatan. Dakkel tirigat kan sakripisyo takin ni Tanner. Bunata. Itapay adakkelan. Akabailan na tiyagbiag. Pumanaw kitin. No amo tala kumakas to. Santa kumana nagamampun pay. Pangasi man ako. Agsupli kayo kumay balay. Napatag ka kada kami iti amam. Kaputa imbilang da kaapudpud nung anak mi. Sige. Nagsubliak. Iti may sa kondisyon. Saan kami na makikabalay pa kada kayo kinitatang? Nunay tati kayat mo. Matungpalan ako. Tinaskan, saan kayo amayadayo kanya? Nang runa ti apo ko. Sa dino nga ron ti pagnadan, may. Siya kung ti makaamo iti dayta, anak ko. Sige. Nagyaman na, nanang. Inalukoy ko dagiti ag-asawa nga agyanda pa ilaang itasigod abalay tayo. Diyak ngamin maiturad, abas talatan pumanaw da. Kaputa ipatpatag ko ti anak ta, Indo. Saya at madukas ta tunata. Iti kasta, saan na mayadayaw ti apo ko ta. Juan, nagruna kat masikong manan ni Elvi. Ay, nasaysaya at mo't nulumasin dan iti pagyanan. Barang makamiris ni Tanner katagbalbaliwan. Kasi nga min ni Elvi, kandag iti anak da, nukas jay lahing ni Tanner. Buisit kas tuya biyag. Anyaya ti mapaspasama kan ka, ha, Elvi? Agkakapsutak nga rod, Tanner. Malamlam inak pa yun. Agkamura sak lakay. Sika kumapala ti makamu ka dagiti ubing. Mabisinak! Anta naluto ang makan, ha? Awan, saan kami payanangan ka dagiti ubing? Tawan mailuto abagas. Aniya? Ay, bumangon ka dita nagidam. Tamapan ka umutang iti bagas di ili. Tadun ti utang tayo dita tersena ni Aling Paseng. Anya, kitkita ang mati ka sa saad ko.
Ibaon na pailaan. Sana dito ti rason? Mapankawan no bugbugon ka, ha? Sige, mapanak kong lakay. Ne, Elve, si kamat kayam. Agan ano ka? Agkamurasak na rod nanang. Diyak ko makayat ti rumwar. Ngam pilitan nakmat ni Tanner ama panumutang iti bagas. Anya, si kapay ti baon na nga umay mangalay ti bagas siya. Sapay agar arbes. Apay, anya ter aramiden ayan ni Tanner. Aday di balay nanang. Nabartek. Anya matan ti aramid ni Tanner. Ipay lagnakam. Ay. Oh, at isang aribo. Igatang mo iti agas mo. Kan masapol dagiti apo ko. Agyaman hak nanang. Nakaluto akong lakay. Bumangon ka dita nagiddaamon tamapan ka manganan. Anya ti masida. Kaya't ko kumatiag sida iti karne. Adobo ko makakarnit baboy. Adda, di kagdanag. Gimatangak iti may sa kilo a karne ti baboy. Kan adamutan may sa kaha a sigarilyo. Sigurado ang mabsugak man ni Elve. Nagyaman na ka. Kasta. Tapno ka na yun nakanapigsa. Apa nga? Elve! Oy, Elve! Asus. Saan sa amatan nga agang angas ni asawa ka? Hoy! Elve! Elve! Itatawanan ni Elvie nga asawam. Siya kunti mga iwan ka dagiti doa babasit pa'y nga nakyaw. Hawan nanang. Asayat mat. Tapno makatrabaho ako. Urnongam ti matgid ang anak ko. Tapno adda igatang mo iti usaran dagiti anak mo. Hawan ka di. Kaslajak amo ter aramidak. Hala. Kay nakagbirok iti trabaho. Dagiti sa pagkakatuwakon. Tapinanawan na din. Papa! Oh! Umay kayon. Sumipungutan. Agawit tayon Yan na. Oy, buhit Di na man surut-surutan dito. Nagawit na tulata. Papa, agawit tayo kuman. Nabartok kayon. Agtal na ka dito ako na. Nala, umunakan. Sumuruno ang ton. Ikan! Papa, sige. Mapanak nga rodan. Hoy! Ulitak timbaga ka. Jak kayat asurut-surutan na. Urayan daklat nga agawid. Tamukmat ti agawid. Siya tinangibaon ni ti apo ko. Tao may nakayaban, Tanner. Gamanya ka no timbagbagam. Buisit kung kunam hindi ti anak mo. Sikat ibuisit nga abana. Ngamin, awan pa'y nasaya at nga ramid mo. Panawang kayo man lang yan. Tamangan lumalawanan kayo pa at danugan. Tanner! Kasarsarita ka pa'y laang. Diyos ko. Anyaya ti basol ko. Apay mo ta nakastoy. Indo lakay. Pasino mo ti saan amapunwan iti kasdya nga aramid ni Tanner. Kamu ka dita saan adata ti pudno ang naganak na. Indo lakay. Tanner. Tao may kayo patayan. Saan? Napartek ka, Tanner. Di mo mo ti bagbagam. Sana nga kang angaw. Ditakan! Hey! Agsubli kayo! Yawanan ba ina, Tanner?
Nangampunta iti sakit ti ulo. Kibor iti biyag na dya tao. Nakitak itay ngay madayaw. Ay na. Napan itiigit ti karayan di talaud. Nasaya tapi manaw. Rumarak tayo nakijayan da kapitan. Marwaman da ijay atanar. Asino day jay lakay? Kasla na patagunay ti bagana. Nimot nena nga anak ni Pare Bastian. Ay dumanon kalatta dituyan palasang ko. Ay, sige, taurayam mampainuan niya ti umay na ibaga. Tata! Nana! Ni Uncle Tanner! Nakita kitigit ti karayahan. Apay ni Tanner balasang ka? Natayan ni Uncle Tanner! Tata! Nana! Nasarakan ti bangkay na iti babat ti rangtay. Ada nang ibaga nga mga nulatinag iti magmagna iti nangato arangtay. Sige na inabalasang. Saan ako na mapan iti ayan da kapitan? Umay kami iti asawa ta intay kita ni Tanner.